Nagabenta ke kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Mati belang! Glory! Mati belang! Glory! Hari lejong! Hari lejong! Hari lejong! Kalian tinong alam juga kaseng laong yang ngari iswa mapi kita kena armut kila sakem. Ngangong ngam don kam menri. Ngahap benmi namar balai ngam kuak bagi kena jungin kem kumbakem kesau. Ya kita dibelak sakem. Ai ka kot kan peniak namar bayaki ki ong bakidai ki long tangkum ki witness ki pala ban pensisya bagi don keti ban peniap. Pada haka juga pon kalian jungin ngilamahan tengye banang ni sekmat. Lada pidon kam banwat iki dekot KSU. Pidon kam ban khot man sngi man syai. Himdai banwan siteng mit siteng yong ngilai pene namar balai ngis nu thu. Kiwan kena kila long tik. Bang ade utang lekno ubadon ka iki apo ying. Kila ker pelun berokoi ka ying. Ngadu imei jungi hinmen para jonga kila eting ban syong mersa ying. Ndai kecing sa jonga po shalom dei bang amla ban pendep kam. Ndai maki kila syukwa abet tang ban syuyok kem. Ngimtip lada kiyo yang ah tu kami leksi kila bom kelenti ai. Kadai pulisana! Ini susu ya kita. Takadau nak kalian jonga bangan syuhir menin sane bersautu iki dikot belah sakem. Kumudong alam ngaden ke jingkit kia nak mentai jongki. Kilawan nengkong nong siap haying jongi de kabom yo yang aki kem mi kini ki kena arngot. Tede nak takadau nganga klemri reng asmutu. Bayok ki kem syushu nang desa kemat ngawan ben mi ngolada pidon kam mensngi ngen syai ngen keren. Kadai! Mesti macam ini keren. Tidak nak kena kadau nak kalian jongi kaseng. Ni snow thu ban ngila de penting kena. Nak kalian jong SDPO la sim ni kena kejing kle. Banang ni sekmat dengan don kam susu. Ngin hap ban khot mesti mencai. Ban sim jikli yaki. Himdai ban kam ya pi. Himdai ban kam yaki kat ba pim patlapi sabut ki babiang. Khot yaki tang ban sim jikli. Kaja ayu mentangi ngila ong batang sutres location bangi nak kalian kaseng ngidon hak tu kajaka pin sukem lut. Ngong tres lang ki breu ki nong yau ki nong hat ki bidon to kem lang ki ru. Tres ki politician ki dikar ki bidon ka meeting ru kem ki ru. Balai tres tang location ki nong alam jo kaseng. Nak kata kadau nak kalian jo ki klasim ki ki na ne kamat ki don kam ki khot mesti mencai. Ini siapa?